TV. Sir machielo ne jatend piny en ywaruok e kind seneta ma Nairobi kod jaod bura ma Makadara George Aladwa odhi nyime e kinde ma Aladwa onyiso Sifuna mondo owe luongo nyinge kamoro amora modhiye, mano kaluwore gi chung' mare mar siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero ma higa 2027. Aladwa onyiso Sifuna ni en kod ratiro mar wacho pache, kosiemo Sifuna ni nyal gole e kom mar jagoro maduong' ma ODM e ndalo mabiro. Aladwa singo marakore kod Sifuna aching' ponono ni odhi nyime mar luongo nyinge e ute fwambo. Mendi biro tok Sifuna seyo Aladwa kuom wacho ni ODM dhi siro Ruto lwedo e yiero mabiro. Hata nilimsikia katibu wetu mkuu wa ODM Bwana Sifuna akiongea juzi on Thursday akisema ati Aladwa sija amesema huko, Aladwa amesema. Nataka kuambia Sifuna tutapigana naye akiendelea na mambo yake. Yeye ni seneta wa Nairobi na mimi ni mbunge wa Nairobi. Lazima pia niheshimu. Asiende tu kwa TV, ameitwa kwa TV kuongea agenda ni Aladwa, akiongea ni Aladwa, akiongea ni Aladwa. Nataka kuona huyo Sifuna ambaye anajiita Secretary General wa ODM. Tushakuwa na Secretary General wengi. Yeye si wa kwanza. Ababu alienda, hata yataenda vile Ababu alienda. Na achana na mimi kabisa. Awachana na Aladwa kabisa. Naona kintukana, amenitukana sana. Nataka kuambia Sifuna, wewe seneta, siku zako za kwenda zinakaribia.